Kako si... Evo snimaš. Da počnem snimanje, a? I pozdrav ljudi, dobrodošli u novi klip. Danas ćemo ja i moj prijatelj, kako se zoveš? Ognjen, igrati Brawl Stars. Ovo je moja prva epizoda i tako da zapratite me na mom kanalu. Znači nalazimo se na 3049 trofeja i sada znači biramo brawlera. Ja se zovem Luka inače ljudi. Da biramo Leona se. Gospodine Ognjene, koga vi birate? Dobro, vi ne birate nikoga. Ricochet, dobar brawler. Naravno, zapratite, mi idemo do 100 subscribera na mom kanalu. Tako da, zapratite neka nova igrica, a vidite kako možete da streamuje. Sada moramo ubiti Shelly. Ti pričaš? Rešili smo... Znači, ljudi, prvi game je prošlo relativno. Ajmo ovako, znači, kada dažimo šta nastao, da vidimo šta će ovaj igri. Karlo, dobar problem. Idemo još, idemo sljedeći, idemo sljedeći. Znači, ljudi, radit ćemo prvi klip. Znači, sve su svima nova godina koji slave i bacit ću novi video od 3 ujutru. Dok se ja budem cijelu noć, tako da... O, brate, ubio me, ovo, Puerto Rico. Sada Ognjene, svi ili ništa. Ogi, kako se zoveš na kanalu, Ogi? Zapratite i mog najboljeg prijatelja Ognjena Markovića da dođe što pre do 100 sub, ima 24 pratioca. Gledao sam njegove videe, super su. Možda će da imati još neke, vidjet ćete. Samo da zapratite i dobit ćete sve notifikacije. Videli ste prvi video, sad ćemo mi sredi porokati, znači da nam se izgleda približavaju. Jao. Ja sam kupio ovaj skin Deda Mraz. Ne, to. Hoćemo play again, druže. Četiri minuta igramo već Roblox. Ljudi, ajde, znači, kako ćemo još brawlera da odaberemo? Tu nije. Hoćemo old school bro. Znači, ajde, vidite kakav je ovo. Ako ga neko nije uzeo, zakasnio je. Tako da krećemo. Sljedeći video će biti isto. Molim? Imao si nagrade.
Dobro. Dobro. Hvala vam ljudi što ste gledali ovaj klip POS.